Tala Fou o tala mai Ausetalia ala Radio Samoa. Ina ole se fulu masina le matua le pepe ua liputia ua umalu na ola i le whanamai o nolo fita ua ina se whaalawlawe na awhia i le tu i saute o Tasmania. O le pepe pe ona whaeloa le 9 News sa ave natu i le whanamai Royal Hobart Hospital e tinga ina manuanga e talitonu leo leo e masalomia le nei whaalawelawe ma o le asa mua te semana tupuai. Ni di poti mai leo leo le mata upu o ta wai e whaamaonia na umaleo le pepe i le aspirated taluai i le whanamai. Ma ua whao o fo i wha mai senga a le whalemai wha petanga tarau tele le aingo si pepe a o wha ngā solo su suenga. O le whamtalanga leo leo mai Tasmania wa ta wai o le pepe na umalu na ola i le whalemai a o li pote le APC wa ta wai wa mōria nei seri i mai Tasmania i le whasio te tangata ona o le nemata upu. Wa toi whao i mai i tua le ofo le Gold Coast mo le taringa malo i ta alonga le Commonwealth i le rua whelua ono rua whelua fitu i wale maua ma le lango samna o mia mai le whainga malo le stete wa pefo i ma le whainga malo whaalo toi whale. O le pule nu o le Gold Coast Tom Tate le ia wha maonia mai le tala i le so ma wale toi wha awa wina le lato nau ta inga sa ia i tali malo i ta alonga. E fitsa lau miliona le tupe sa tu wina i lana ofo i tali malo ai peitai fa mai le pule nu o le mea ngata i le mawhai peitai e le i mawane le lango mai le whainga malo. Na ta ua foi e Tate sa mawana lango mai tangata i longa o Ausetalia pe o le tamaita i milionea Gina Reinhardt, Jerry Harvey ma Katie Page. Peitai e le ngata i na toi ave sea foi le lango Victoria ia maona fsoswani foi le marianga mai Perth peitai e le i wha mautuina i atulanga. Whailoa lao le atusi atu le pule nu i le Commonwealth Games Federation whailoa i le tulanga o iai ia mana ta ua foi le pule nu e iai vaenga o suia talu ona mo i whaalau lola lato fuafuanga e tari malo pe tau wofo i tari ngā malo i talonga a malo le tau pulenga. Na pueina le malewa alele i Darwin le li e suafa i a Masood Zakaria po Zakaria i le mai ai ona ti poti mai take po Turkey i le Vesta Wai. O le ari i sa wha mawina e au fia i se kengi i sini ma o le a tura i le wha msinonga i le mai au le lua tausanga talu ona whita ua ina reo wa lua tausanga talu na sola ma le atunu ma ulu whale atu i Turkey se tuspo lau tau wha se. Lua sul wale tausanga Masood ma lo iese polo inga alfa msinonga e lokai i New South Wales ona unisi o sori ngā tū la fono sa iei momua e au fia i sori ngā tū la fono ngaunga ma le tau pule e fasioti. O le lua afe lua sulu lua na sola ai ia Masood mai New South Wales ma amata i lua suenga leo le Operation Gain. O le soe tūra i elfa msinonga i Darwin ma talo sanga i lua leo mo le ave nato i ei sini i le e whaatari ai isi mōnianga. E o atu le tolu tau sanga le ua wheta wa ina le atapni ai le Powerhouse Museum i sini a e whaia iei ngā ruenga toi whaarereia wha mai e whaarua i le 2.5 miliona. O le whorasanga lea na whaia le Art Minister John Graham i le sōna o fuafuanga mo le toi whaarereia a tiro le no fuanga i whainga whaasaya nisi ma le whaatekonolosi ma tusi ngā ata maisi. Whai mai le minister o se fuafuanga e tumu i rui tau a meisio le SS o whina ngalo whaaria o le community i le lumana i le no fuanga. O le masina lau Februari le tausanga fōre a amata tāpuni ai noa whaititoa se ia whaatino ngā nuenga. Whai mai le a ofia i ngā nuenga toi whaarereia se awa noa tele i whafo ane o le museum mō tangata rau tele a toi maseisi whaititoa o urufale e whafsanga i le rei ma le station i Central whai ngofia i o na urufale ai tangata. Whai lo fo e le whai ngā malo le stete e au ngā fo le toi whai ngarea le ama whai e lona tari malo ai exhibitions po whaalinga te tele e whaapopo atu i mata anga e tele o loo iai le no fuanga. Whai mai a whausi ai fo i mase vaenga e whaamautua i tamaitia onga mai vaenga mautua o New South Wales pe a whai e asiasiane le whare mata anga manisi o Paul Kalamere a whai ai. Tala muri o le vavea ona leilana vai ai e leo se taavale ualu i Rims ai loane ma le ave taavale oval whaasua va i le tu i saute se sa o Adelaide. Whai maina vai ai leo le taavale leo le Toyota sedan a o whaia salatu petolo i Glen Osmond Road i Leewood Gardens si le vavea o. Whai mai le 7 News a o mata i tu e leo le taavale na vai e aru solo le taavale i Lanes umai toro le awala. Tau mo whai leo tau fi le taavale mai una ua mo whai na tau fia su e ina loa le taavale luas fu fatu sanga mai Bridgewater ma di putia mai fasua va. Fasala i lava i leo ma ave sero na laisene mo risfundua masina ma la atura i whamsinonga i se aso a o lana taavale ua ave leo mo le luas fulu baluaso. Whai mai leo se whamanatu le reile nei
mo so se avita avale le anga i atu kirisimasi ia tautua nātu rā fono na tele ma aua le avita avale pe a whai o whaasua. Tala nāra radio Samoa ma la mtanga le nei mai aso.